Ya ke Pakistan, dangdon ke China, dangdon ke Turki, dangdon ke Azerbaijan, ki bakershan pura eka, hagane ke jing ya kenat. Hanreina ke liang jo ke India, mano badan, hasenda, kublai shibun parlak, bufila page ki video hagane ke channel, kabangi ai kerteng kasi infotainment. Hadin ke jing syasiat jong ki arbun rungut, kinong pitkai ki balait pitkai hapo pahalgam ki briu na keleng ka perthai kamtam kinong yalam ki ong bangi kershan purai ki India bahkan pendu jait ya ki leno kumta ladangi pet ki khubor ngi i baki don ki khubor ki baong hadu kata persen ki bakershan ya ki India harai tang kata pat ya ka Pakistan harai tang shuther pat ka India ya ki tu ki tem leno ki badan hapo Pakistan bat hapo POK barok kiri jong ke perthai ngi i baki shu sengap jar hari ki bapen i ya ke jing kershan ki dai tang ke Israel bat ka France kataru ke jing kershan ke batang malu mala lane ke jing kershan ke batang kendiat kam da dai e ke jing kershan ke baklain kum kershan ke Turki bat Azerbaijan na ke benta ke Pakistan. Hane ke jing keli kami balai bagi ri jong ke perthai kim ai kata ke jing kershan ke papura shisha ya ke India wala ke jing yakun jong ke India ni i kalong ke basai bagi ke yakun tang bat gileno kam yakun bat kari akitma ke baladep ni i bagi India ke yale panlong neutral imat kane kadai kadau ba bagi wei kiri ke perthai andala dei kapali ke India ru imat kineru kilalong neutral bait ne kadai da kawai kadau bakim pat i dan kam banyarap ya ke India namar ki i bakadang klain bor kum ta kim pat da sengu dan kam ban pen i she ke perthai baki don liang ki sengu kum no parlok halor gane sa komen hakajing i jonga hagini ki sngi ki ba menta kajing yale kalong ke bastet ba balada kitu ki misal ki ba ka Pakistan ka ther she India hadu saus pa bat hadin kataru kidang ther biang lada ki poi bat ki rung sepok kandeu kala don bun ke jingjot tekum ta kane kam da dei baki ri jang perthai ki ap hare imat ya ki India amdan hi ki ban kershan hadu kata-kata klem gono-gono kedau imat kini ki parlok jong ki India ki babun hi ki pai tang she ka profit batang banyo banle business bat ke India ne phi ang kumno ne parlok sa comment kublai shibun ngin sekendu pat hakawai ke video